Opel Zafira B سالش 2005 من این نمود بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز داخلی سالن دو الکتروپاکت یعنی آینه چارج کناپش نمی باشد коробкаш механик CD плеер дорад сентр замок дорад бортош компьютер кондиционерош кор мекунад пробегаш 28000 километр яъни ҳолати салони мошин яъни ҳолати салони қафои мошин ҳолаташ хуб мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин расход чӣ қадар ко расходаш 10 та газгирӣ 100 километр мегардад ҳолати мотори мошин нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 833 00 36 Opel Zafira سالش 2003 من این نمود بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز داخلی سالن 4 الکتروپاکت коробкаш автомат یعنی اینجا CD پلیر دارد دو تا CD های پیش با گرفت пробегаш 278000 километр این ҳолати салони мошин сиденияҳо кожини мебошад бо сиденияҳои пеш ҳар душам абагреф яъни ҳолати салони қафои мошин полни салонаш кожини сиёҳ чорни кожини мотор 2.2 екатек сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чанд тако расходаш 10 та газгирӣ 85-90 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 773 73 45 Opel Zafira B سالش 2006 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت یعنی آینه چارج کناپشنی коробкаш механик бортош компьютер CD плеер дорад сентр замок дорад чӣ хеле ки дида истодед пробегаш 170000 километр пробег این ҳолати салони мошин این ҳолати салони қафои мошин این باماش پنرامه منه мотор 1.8 екатек сӯзишвори бензин расход чӣ қадар ко расход экономичный мудар 7 литр мехӯрдад 100 километр бе нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 873 77 47 Opel Zafira Ops سالش 2006
من این نمود بیرنه ماشین یادآور میشیم آینه های سیاه شیشش تا مهمتر سنجش تکنیکیش میشه ماهی همین ماه ادا شدگی ادا میشه من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان این نوار با خواهشی همون برادرانه که بسیارتر اکو یک زفیر افسای نشان تید میگفتن اکو کافته یافتیم 4 الکتر پکت коробкаш механик یعنی کانسنیراش کار میکنه سی دی پلیر نورد پرابیگش 218,000 کیلومتر منه من این حالت سالان ماشین چه خیلی که دیده ایستاده من این حالت سالان قفای ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد دوستان عزیز منه мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расход چقدر 95 расходش 10 تا گازگیری 90-95 کیلومتر میگردد нархи ماشین 80,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 893 10 20 Opel Zafira B солаш 2007 ҳамин намуди берунаи мошин дӯстони азиз ҳолати балон یعنی نمود از کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 2 الکتر پکت یعنی آینه چاش کناپش نمی باشد коробкаш механик бортош компютер сентр замок дутта сиденьёи пеш обогрев чӣ хеле ки дида истодед пробегаш 189,000 километр این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز мотор 1.8 екатек сӯзишвори бензин расход чиқадар яко расходаш 7 литр 7 литр 100 километр мегардад این حالت мотори ماشین нархи ماشین 58,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 796 31 64 Opel Zafira солаш 2004 من این نمودی بیرونه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده یادآور میشیم سنجش تکنیکی و آینه های سیاه شیشش 1 سال نمی باشد 1 سال نمی باشد من این نمود از کفای ماشین حاضر برای شما از داخلی سالن معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتره коробкаш механик و اینجا کانسنیراش کار میکنه سی دی پلیر منیتور دارد پرابیگش 317,000 کیلومتر پرابیگ این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده این حالت سالن کفای ماشین мотор 1.6 екатек сӯзишвори газ бензин газаш заводской расход чиқадар яко расходаш 10 та ва 100 та мегардад 100 километр мегардад این حالت мотори ماشین нархи ماشین 65,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92
826 826 61 82 826 61 82. Opel Zafira Solash 2010. Komplektatsiyash komfort. Mana endi bu bernej mashin chiqiliki dida hisoblaydi. Mana endi bu askafoy mashin. Hozir az dohili salon برای شما معلومات میدیم. داخلی salon دو الکتروپاکت коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد که کانزنیراش کار میکند. پرابیگش 274,000 کیلومتر. این حالت سالانی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالانی قفای ماشین. Motor 1.6 1.tek sözleşmeli benzin. و این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 47,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 635 1526 92 701 05 83.